Yo, hey my people, this is your boy Inos D on skills and drama. Light in the writers, smart guy in the generation, Rasta in the Rasta man. Ewa, ndabafite. Nkuko uzi ko nta handi hantu wahongera ibiryo uretse kuri changu yawe. Ni nako bad minus nta handi wamucici uretse kuri skills and drama. Here we back. Hello. Yo bro, Akwita ndese. Bahita Ri. Akwita? Ri Brown bro. Ewa, nuse nk'umuntu utazi Lee Brown. Aka kanya n'iki wamubwira kugira ngo basi abashe kumenya? Okay, ku muntu udashobora kumenya wenda Ri Brown. Okay, Ri ubwo ni izina ryaturutse nyine mu Bushinwa and then Brown ni inzobe. Ri ni amahirwe kabisa. Uyu munsi none ibintu ngiye kubonera ahangaha ni agatangaza. Brother, imeze bite se? Fresh kabisa. Abakwita nde? Bahita Bose. Ewa, ni vibe ndakubona na ewa mukanya nizereye ko nta hantu biri buke. Abakwita nde bro? Bahita Ben. Inde? Ben. Ben se nk'umuntu utamuzi aka kanya yamenya gute? Fresh Ben. Ben iziraganye n'ibyiza zitera kuko nikomeza tafato kumenya. Okay, ewa na bro abakwita nde se? Ikibazo. Ewa na solo ufite vibe nyinshi. Byatari. Biragaragara. OG. Bakwiteguye iki mukanya? Ewa na nimi fire. Hagiye gushya. Agiye gushya kabisa byite. Ewa na brother akwita ngo iki se? Olivier. Ewa no kureba hejuru ndabona byangoye. Olivier. Ewa none se nk'umuntu utakoze akanya niki wamubwira? Olivier nyine ni umutwe muremure. Iki nicyo cy'ingenzi tumubwira. Nicyo bamuzi? Murefu. Yo bro. Yo. Bakwita nde se? Ntawuzi. Waji. Yo waji. Waji bishatse kuvuga iki? Waji ni agasenge kuvugira waji. Ewa nabahungu none turi kumwe aka kanya ewa nanjye ubwo numiwe ariko ntucikwe. Ewa nkuko mubibona rero this is skills and drama. Ewa uyu munsi ibibazo tubafitiye noneho ni agatangaza. Ntucikwe. Ni ibibazo by'ubwenge by'amatsiko challenge ewa z'ubwenge bwa hatari. Ewa na bro. Ubu ngiye kubabaza ikibazo kimwe cyonyine. Buri wese azajya agenda ambwira uko byumva ntari bitwikomereza. Sibyo? Ujye wumva ijambo bavuga ngo Republika y'u Rwanda. Ndabyumva. Ujye wumva babivuga Cyane. none se nka buriya ririya jambo Republika cyangwa se Republic mu cyongereza wumva rishatse kuvuga iki? Public mba numva rishatse kuvuga abantu benshi. Republic Mba numva rishatse kuvuga nk'abantu benshi. abantu benshi. Yeah. Okay bro, bimeze bite? Ni one bro. Ni fresh. Imungu bisho inavuze. Ni Republic. Okay, Republic cyangwa se Republic ubumva ari nk'iki? Okay, mujye muri make ngiye Republic ngiye ukuntu mbyumva. Republic ngiye iyo bavuze Republic aba ari nyine ubumwe bw'abantu benshi kabisa. Rero bahurije hamwe ku buryo baba bafite nyine independent bose bari hamwe kabisa. Independent. Yeah. Uko niko byumva. Uko mbyumva kabisa. Okay bro, bimeze bite se? Fresh kabisa. Ibyumva ni uvuze urabyumvisha? Ewa na fresh kabisa. Se buriya bamugane bavuze Republic wumva bashatse kuvuga iki? Republic barumva nanjye uko umusara bivuze. Barumva ari nk'abantu nyine bakorera Republic nyine ubwo ni abantu. Ewa bari ahantu hamwe kabisa bari muri groupe ni iki. Republic. Republic. Republic na public bitaniye. Public na public ni ibintu. Public ni ibintu nyine navuga ngo Byakurenze. byadeze ariko nyine kwa twamenyereye gukoresha indimi z'icyongereza iyo uvuze public utabona nyine ko ari ibintu biri hanze bigaragara. Naho Republic. Public ni ukuvuga ko ari abantu bari ahantu ibintu biri ahantu hamwe. Okay, ngaha ndashaka yuko umbwira iyo uvuze ngo Republika y'u Rwanda hita ubishyira mu kinyarwanda byose cyari. Ngaba bashatse kuvuga iki? Republika y'u Rwanda. Banumva ubwo nyine ni itsinda ry'abantu bose bo mu Rwanda. Okay, bitekerezaho ndaje. Okay, bro bimeze bite se? Ndakubona mu kanya urambwiye yuko ndi bukwitegeho byinshi kabisa. Niko bikimeze? Okay, iyo uvuze Republika se cyangwa se Republic of Rwanda wumva bashatse kuvuga iki? Bashatse kuvuga nka societe y'abanyarwanda tu. Societe nyarwanda. Societe nyarwanda. Okay, none public uzi cyari cyose? Public. Public ni iki? Public nyine ndumva ari nk'ibintu ari nk'ahantu rusange cyangwa ibintu bisanzwe. Okay, murakoze cyane abasaza. Ewa. Asante kabisa.
ewana this is skills and drama yari Innocent akagaruka Astra Vista icyo ni ikilatini